Uba Gilbert G. Karaswai, ubade u General Secretary ka TMC Masanram. Ula ino te ka syuki jong ka parti. Ban ai ka jingkarsya ni uba Himalaya Syang Pliang, ubade u kartong ka BJP banyakun, ya ka election MLA Arjar Apulai na Masanram constituency. Ya uba Gilbert G. Karaswai harangkat kispangut kinongbud jong u, lapdang ngubaha siya ka parti, haka sinangkong, da uba Syang Pliang haka jingalang harit moksir. Haka jingadan lang uba Rudy Syang Pliang, ba Kelor, bat kiwe kinongkit kam jong ka parti. Uba Gilbert G. Karaswai haswa ban siya piliang sngubha. Habakran siya kinang to kubor ulong. Baka Jimmy no ojong u naga TMC, kamday ba urong siya ka BJP. Haritang ban ay ka jingkar siya ni uba Syang Pliang. Ulay tu uba hadin ba uba bat scammer banyang. Uklam yo tiket naga TMC, ki kartong kilawan ban yakandu ba jasalog yu ban karsyan no ki hakne ka election. Hari ulong haba ula perkat berpusan bah, dakawi ka jingmut. Badaga jing salog berkinongbut, ularay ban karsyan no uba Syang Pliang. Uba Gilbert ulong ru baga jingjit jing u ban karsyan ni uba Syang Pliang. Kadai namar ba uyoi baritang uba Syang Pliang uba kambyang. Banlong unoy alam omtang Hamosan Ram constituency hari wad haka jalahi borok kawai. Nakaliang uba Syang Pliang. Haba pedang sngubha ula penpau ka jing sungkumen bat ai kublay uba Gilbert Karaswai. Barkum juru ya kinongbut jong u kibala kloy ban wan syakmat ban ai ka jing karsyan yu hakne ka election. Sa tanong ta king at kuko do yapi. Papinyo ay jingjok ay kristom. Papinong biang UMA jong urungkam audio dem atau apulai. Blessed. Nakaliang jonga uba Gilbert G. Karaswai. Uba deru ujelas kentri jong ka Mausam Ram Trinamool jong ka Mausam Ram Trinamool Congress TMC. Berok kawai jong ka sesi hadin ba ngila kristom ya ka parti ngila don jong ka parti la kumbas teng stem ban kristom ban yakun yang kena election MLA ada apply hari ek bajah kan ruturik jong bulan Januari ba naliang jongi ukartong ubangi lah bu ban yakun lana project ukamyo ya katikan ba hadin bagi yo ya katikan naliang jonga jonas ketrihi ngalik keleng bani kendu ya kinongkersan ba ai mensim ya kinongkersan ba ngiliyo ke jiwan kendu jongki kandidat ba per na ki bani kun mau sulam ban pano ya kinongkersan hari ngim semla ban sim ya karai pupor ngilang ya sanong kersan hadin bani ngilayai kendu yo babat kamar banyang ubang ngilat mu pendiang bani kun ya election ba hadin mengilasip naliang jongi ilasim ya karai banami kun su ya election naliang ngejongi ngilai bani kendu i ba ngilek kumno ngilayat ban wat ya kubur kleng ya konsumsi baro sispa adu putli gisinam ban anda ka simpor ngi kuma sibrai dona bani kendu i ba hadin naliang i jonga ngalayo bani kendu baro i ba saban sim ya karai de hadin kata naling iba Syang Pliang u XMLA jong mau sampai ubaderu kandidat na parti BJP nang mau sunda lawan man kendu ngalaikan rangba pati balai kendu i ba ngadalang jong ahi berkaing jong amarwi ngalong bakloi ban pedieso jang ban kerja dia pilih election handrei hadin bang alek adon gejekan ngalek so pat ba ban penting bila dia bangangan kerja simat ki pat ba babun ki ang kumno pit ino yangi ban nalian jong ahi ku mengajukan barabuar ba long dan balong jagat baja kumno ilam hi jong adang atan election dengan election rem ne jom long nabi pat long ro ya pik pat ba ngano ino kata ada promise ka komitmen jong ya pat ba jong mau sang konsensi badai halo terong dia bagi pat ba barok na ki unit of fair ki bangila form na TMC ki ong bangin but pe ya piba hangno ki lam kum no lam badai hadin bangla ino no ya kam junas ketri hakini kendiat ni jong ka mau sang TMC kemudian ketri jong TMC bat ngasim ya karai ban yalami kipat ba bat ai ka jingkersan yau ba Syang Pliang akan election gua mentah namar kumbalong mentah ngilap hai kmat ikin ikan kandidat baru ngilap i ba Syang Pliang dewe uba bitam bat anda ngilap khot ika jelang hang i jongi bani kendu ikin kersan ngilarai na kawai kasur bangin wan bat kersan i ba Syang Pliang om bandrong si parti BJP kibriu ki jongi ka kenhun ka jong apo ka jelang ka jong ai baru nginom rong sa parti BJP hari ngin ai ka moral support ngin suan berkesan yo ba Syang Pliang da ka jemen jurlang baro bat kani kasngi kan de kasngi ba ngi pentipat ba sa baro kipat ba jong ka mausam konsi bat kumjuru sa kinong kersan jong ka TMC baro ba naliang ka jong hi kum noilam kum just sekretari TMC Mausam Ram ngalarai ban ai ya ka jikesan ka pura ya u ba Syang Pliang hagane election MLA rekat begini kipat ba budan ban kamanta om dah kataru andai ngin selek no ban pediang ye hagi dong ba per bat kumbolong mentang ngam atotin ba ngin wan ra penjok yu ba Syang Pliang dekat bat lakun hukum nuru kat paspa ne arja buat ngin wan ra ban ai gaji kersan yu ba Syang Pliang hagane ka election ku menta
Te nakaliang ka jongi kwa mungkin chai hadin bagi lay slok iba syampiang bangi nomrong si ka parti hanray ngin suai tak ka jingkersan ya u kertong jong ka BJP. Hadin bangi latrai kilawan kot yangi omdai mangi ki ba lay terwa. Hadin ba naliang ka parti TMC wan kot yangi ban budiatrai ka parti bat kala kular ban ayah ka tiket hau ba scammer banyak. Tinggi larung si ka parti hau benai September. Ada rung seperti ngilai tray seperti ngila don kajing kemen ro bat ngila khan pha kemalong ngila form ha do nyau putli tam ki primary unit te ka ngila sutu bagi don ngila air ngila yai da tray chet ram pai ba na kesar ai sa ya kajing kersan yang nama ngilang dai ki bat thamai ha ka san hima sima ka do ka thai nyempat dong ka thak ne ka no ka dak sneu ngila banong de halo ta por hapar ti por ngila yai tray rek sendat ki kaptep ngina kbi lenti ba ngin yo ba ya ketikan hak sandrik yon wuri ni kendo datang mukul samaru ne kan repose sebat de kerja hak adutrik jong braja wuri la perplan etiket cawi pat omsha ka kan huan ka jongi nalian kadang hal yo segi mentan maka dom jingnya nalian iba ecem cep yang ikwa yang abangan sunran no yalam la chai ka segi ban lek ban tap kerteng hang te ha DC office te ngong bang amla ban lek kem de yo ban lum swa menin arba je janmiet ngidang yo ban ifun bat iang ba dokat balai nalian jong ang skot tangi nong sunran Hande ngin sa pediang yang kibi yang Kristian jungi ngin sawan ai Kristian ya pi ke moral support haki area. Rela kumno ngapen dikenai pi ba naliang jungi hi khaspat ne po arajar ngin ai ke Kristian bapura yo ba sempliang hande akan ti ko menta. Scam ngatrai hi kidiat singi kin sayu i ai ba ai lesi idon lang ne nur ri katang am pelapat om te ngiken mani ke babai te insa ai hi ke statement ke jungi haki kidiat singi. Naliang ki kandidat i ngai ti pi la kila pa bagi beliau jongki hidon ki bawan kendu markemat hidon ro mengi telefon hari naliang ka jong akum no ilam jong adong tan ngam ong ba sampiang ubiang sispa ro ngam ong baki wer gembiang kanum kento yaki ngam hanrai tak kan wei hadin ban bisal dia ngilap hiba ba sampiang ude wei bo biang tam balong no mikmat adong tan ba omde dong tan ro wat ka jelahir ro wei nakaliang ka jongi ngi tharai ba nginum lahi ban wana baro re maybe kum nuru 75 80 kin don ba ka kila kami no dah TMC pun dia iba Gilbert baro kibaidon hangni ka por ki riuramba kibadon hangni kiba syongkatnya idon ba Jeffrey idon ba Rudy balong presiden jong kamandal nandang idon de kiwe ginong kitkam ni but ya pi ilong kami ilong kapa but ki samla barok boy ni por ya semua ni bako tentang manca aga sini sekrupeng rangna mentel nam nak maina ya alo cenga ya so ya biapo thomani no na semangko zakat hingo nam mentel nam nak আমাদের ভাই বোনেরা আমাদের যত আমাদের এই মিটিংয়ে আপনারা এসেছেন আপনার সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের আজকের মিটিংয়ে আসার জন্য আপনার গ্রামে থেকে আপনারা এই মিটিংয়ে এসেছেন আপনার সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই আর ধন্যবাদ দিতে চাই Parlopi nasoban ay kublay kerpang ni Iba Gilbert ilong uta orang ba ubala yu ijngai bat ubala sempang yaki kam kijam ha karoi kapar jong kani ka konsumsi jongi ulong orang ba ubayu ijngai orang ba ubadan ke vision ubadan ke future ngalayo ban yasyong ba Iba Gilbert anda iba basket marban yang ilado ya ke tiket joga TMC ngala kerbat Iba Gilbert ban ngalawang ba ngidon kam bang in trail rengkat ngidon kam ban wanra ya ke development ha ke constituency jungi ngidon kam bang in trail ya betau pa namar kani ke constituency jungi kadang deh ke konsumsi ke bahasa adil. Lumda ni ki nong yalam, ni amir jengmot lang. Lumda ni baro ki bami kum ki nong yalam hakan ya ke konsumsi. Ni adon tak kawai ke jengmot, ni adon tak kawai ke sur.
inumla banwara ega development lanu. Ha kata gaji ketu joma, ba gaji kerbat iba Gilbert, ilalong sisa orang ba, ubayu ijnai, uba syempang, ba ila penbet jangan ilasi, ban lum ya pi baro, ba nginya yo, ya kum gani galat, ban ya trei rengkat bapi. Kalau dalam kejikran dan kalian joi ba Gilbert, bang inwan lagi hajar mut iba kersan eka TMC ban kersan yana na priang sobhaya pia kami pot na do besim na dap daga jingkmen bangan yoi ya kan eka dap kabapi bila peni mendasi bila yo slo ni bagil badru ba iong om dei takat ni indang ya na koi ke sinong sa koi ke sinong bat indang leit bantan ni kita ki perlok bat ban pensoto iki deh baki ni don rengkat bat ni bat ban kersan ya u candidate joka BJP udah wa syampliang ban penjob ya u nomor balai ni ong bangi wat don kam ya development badai tang ke BJP ke bala ban wanra ya ka development hak ni gestir Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah